Ovako počinje svaki dan paraolimpijca Miloša Spajića. Vjera u sebe i rad postakli su ga da ne odustane od dječačkih snova. Kao mali sam želio da se bavim profesionalno sportom, ali zbog invaliditeta koji imam, odnosno ne zbog invaliditeta, nego zbog neznanja i zbog specifične porodične situacije nisam znao da postoji sport za osobe s invaliditetom. To saznanje mu mijenja život iz korijena. Kasnije, kad sam došao do saznanja da postoji sport za osobe s invaliditetom, da postoji Paraolimpijski komitet Crne Gore, došao sam u kontakt sa Igorom Tomićem, krenuo sam prvo na golbal. Golbal je sport karakterističan za osobe sa oštećenjem vida, tu se nisam pronašao, pa sam se prebacio na atletiku, na bacanje kugle i eto tu sam ostao do danas. Učešćem na paraolimpijskim igrama u Tokiju ostvario je veliki san, međutim, to nije kraj njegovih želja. Ostala je moja želja da jednog dana budem poslanik u Crnogorskom parlamentu prvi kao osoba s invaliditetom. Ostala je moja želja da učinim nešto generalno dobro za osobe s invaliditetom, po čemu bi mi se sutra sjećali. Ispunio sam svoju želju da postanem dio istorije Crne Gore, još je ostalo da ispunim možda i najteži stepenik u toj mojoj želji, a to je da osvojim medalju u nekom velikom takmičenju za Crnu Goru. A put do zvijezda nije bio lak. Pratilo ga je trnje predrasuda koje je Miloš iščupao iz korijena. Moj život svjedoči tome da invaliditet nije prepreka ničemu i želim to da i drugi vide i naravno prihvate. Oštećenje vida, dobro, možemo da kažemo da pravi granice u nečemu. Ali u suštini osobe sa oštećenjem vida, pogotovo sa oštećenjem vida u odnosu na ostale invaliditete, mogu da žive kao i svi drugi ljudi. Spoznaja mu je dala snagu da ne posustane u zamajcima koji život znače. Prepreke, pa šta ja znam, svaka prepreka je prepreka za sebe, nema teže i lakše. Svaka prepreka je takva kakva jeste i ja ću pokušati da je preskočim kakva god bila, koliko god puta to trebalo, dokle god ja sebe vidim u tome. Stoga je njegovi planovi grabe put visina gdje nemoguće postaje moguće. Moji dalji planovi su da uđem u novi ciklus. Dakle, sljedeća Paralimpijada je u Parizu za 3 godine, do tada bit će i nova evropska prvenstva. Ono što ću ja da radim, radit ću što i do sada. Dan za danom, trening za treningom. Miloš studira 2 fakulteta, a bavi se i politikom u kojoj sebe vidi kao fair play igrača. On živi život po mjeri svojih snova i ne sumnja u njihov ishod. Kažu da čuda postoje ako vjerujete u njih, tako da ja vjerujem. Tako da nadam se da će jednog dana i da doživim sve te svoje snove kao što sam i ove do sada.